Nimaga og'alar yaxshimisizlar? Og'alar, bizda hozir qirg'iz akalar bilan saf tortishma bo'ldi. Ag'bala degan bola bilan. Короче, men sizlarga vaziyatni tushuntiraman. U men bilan PR qilmoqchi edi, efirda urushaylik, tuda-suda davay porugaymizsa, PR qilamiz. Ana shu bolalar kelayotgan padeshga qirg'iz akalar kelib menga pul beradi, padeshga qiladi, men senga almashtirib senga o'taman shunaqa dedi. Og'alar, menga WhatsAppdan telefon qilib, "Brat, давай PR сделаем, uzloydan pul olamiz, tuda-suda almashtirasan, menga o'tasan, ya тебе, короче." Hozir hammasini videoda qo'yaman. Hozir kirib hammalar ko'rasan. Qirg'iz akalar hammalar kirib ko'ringlar. Bu gandon bu. Ag'bala gandon. Kirib ko'rasizlar. Там люди, короче, деньги возьмем, короче. У меня сегодня поддержка, много человек приедет. Мы ругаемся друг другом. Арзу, блин, Арзу, будьте любезны. Арзу просто монета елдің налида ақсазын алыш керек та. Өкөз ұршымыш болыш керек та. Өкөз сүйлешіп алыш керек, оны өкөз ұршышуыз керек эфирден. Болды. Милләтке асылмашуыз керек, милләтке енеге сөкілмешуіз керек, болды. Адам көпаяды, яғы жорсткі болады. Ақша түшет, қайра монетаны саға атауыз, сен маға атасың. Шында қылыш керек.